u Krupi na Uni proglašeno je stanje elementarne nepogode. Cijelo područje je bez električne energije. Bez napajanja su gotovo sva seoska područja u Novom Gradu, Oštroj Luci te dijelovima Prijedora. Nestalo struje, ne znam kad će doći. Uzrok kvara, ovo nevrijeme sada što se desilo i šuma okolo. Momci rade, imamo još jedan kvar do Rudica, isto potrgano, znači od šume. I u općinama Velika Kladuša, Cazin, Bužim, Sanski Most, Bosanska Krupa bez električne energije blizu je 3000 domaćinstava. Snabdijevanje je stabilizirano u ostalim dijelovima kantona. Teškoće su u saobraćaju na putevima Prijedor, Novi Grad, Kozarska Dubica, Sanski Most. Zatim na prijevojima Oštrelj, Lanište, u Ripačkom Klancu i u kanjonu Une. Naravno, na nekim mjestima zbog nemogućnosti sklanjanja snijega prostora nije bilo da skloni se ceste, sad ćemo uraditi proširenja i sve će regionalni pravci biti u normalnom redu. Nastava u svim školama prekinuta je u pomenutim općinama. Iako je sva mehanizacija komunalnih službi angažirana, problemi su i u gradskim sredinama. Zamolio bi samo građane. U stvari to je njihova zakonska obaveza da svako ispred svojih dvorišta, ispred svojih poslovnih prostora očisti snijeg, ali ne na način da ga ponovo baci na kolovoz tamo. Na graničnom prijelazu izaći zadržavanja su kratkotrajna, a dalje je na snazi za obustava saobraćaja za vozila čija masa prelazi 7,5 tona. Una i Sana su u svojim koritima. Blagi porast vodostaja dodatno zabrinjava zbog najava novih padavina.